Today baru season pada ke video jangan hati akan ikapol perlu ngawan berpercaya kena ipi halo ke tu ke video bala sampai step hapok social media kata kalau bapis ya barok pi akan thoi na bang ade kata ka brio balik chat lang ba tu nigro te nga ba katu ka brio ngam don jing ya de wat tang ken dia ru dapat bahai kena ka dur jonga ngalong kumno ya kop katu ka brio pai bahai a dance competition TV show. So here's what we gonna do. We're gonna let these three ladies do their thing. And we're gonna let you all be judged and decide who did the best, okay? Very simple. Here we go. Contestant number 1. Namar bakat tu ke video ke pihak post ke social media ngamsu tenat tang kendera pila sikun thok enai ka benang bakat kendau klem dan dia de ha ro te perlok namar kata syam pin kan thok syam pin komen sliu yang tu dapat de bisa penya perlok pada share ke video jonga hadu bomdan jakasyu ke platform jaka social media kuma pila share ke tu ke video we baklan nang rim klem jingmut